For me mama kwaba eba pem TV so mo so for agimfina ni mesro sa fi na audio fidi na to be share video no na drop your comment like my na follow your channel no na nyankopon enhiraw na ene yede mo ekọ nkrampukuni mantamu eho na asanteman wura otumfo se tutu the second asanteman nyam kese ono abo anamon akoduru eye nkrampukuni mantamu a chese ode odo ekobodomu akosia ni nua gamanche ono ena ye friend ni teku sro the second ono ena ye the paramount chief for the Ga Traditional Council no omo edi ehemu kese pa na grand eba ehihye so ewo nkran company mantamu we ena se wokọ ahemfie ho anase palace ho a niema atoto na kwan mu achese asantemanwura enchebira na oba betena na dwam na omo de the grand eba no ahihye so ho ena behun Ghana mamre ne amane ahodo a chese ebe twagu ene nti utimu za ahoboa no akosoro papa na we eye ketesi ko a santeman pay to the Ga Traditional Council enam ayonkofa a eda one eye ni teku soro the second entem nti ene enkran beye bonfrete enkran beye pinsum na chese amamre ne amane enko a ena etwagu Ghana for be se paniempo efito ewo saa ehihye we hu a yema maso ensi a chese yedi bibia bebrem na yedi atoto ne kwan mu yankopon enka ho no nshira o se o share video ma foforo anya bi ahwe.